Ninawasalimia sana wapenzi wa masomo yangu ya Kiswahili. Nawasuje cyane abakunzi b'amasomo yanjye ya Kiswahili. Tunaendelea na somo lipya. Turakomeje ni somo lishya. Somo la leo ni hadithi ya wafalme wawili. Somo ry'uyu munsi ni umugani w'abami babiri. Turebere hamwe umugani uraryoshye, mukurikire, hanyuma niturangiza turi gusoza turavuga musamiyati cyangwa se inyunguramagambo, ndetse tunazandike muri comment nubango muri comment ibanza ya mbere ni yacu, turete tushyiraho izo musamiyati mujye muhita mujyamo muzirebe zanditse no mu Kinyarwanda. No mu isomo ryabanje ryo hadithi yavugaga kuri sungura nayo murage bakame, muri bugiye imbere mu isomo ry'ubushize hari isomo twigishijemo n'ubundi umugani muri buribone muri comment twese dushyiramo ayo magambo. Tugiye kurebera hamwe rero ko byagenze, tugerageza kwigira ku mugani abari imvugo shusho, hari icyo twigiramo n'ubundi. Twagiye. Hapo zamani za kale kulikuwa na wanyama waliokuwa wanaishi msituni. Kera habayeho inyamaswa zikibera mu ishyamba. Kila mnyama alikuwa anaishi na mke wake na watoto tu, bila kujali kuhusu wanyama wengine. Ngo buri nyamaswa yiberagaho n'umugore wayo n'abana bayo, nta gutekereza kuzina nyamaswa. Msituni huku hakukuwa na mfalme wala kiongozi yeyote wa wanyama hao. Muri iryo shyamba nta muyobozi wabagamo, ndetse nta n'umwami wabagamo. Walikuwa na uhuru wa kuishi na kutembea mahali huku na kule. Zabagaho inyamaswa zo muri iryo shyamba ziberagaho zigenga, zijya aho zishaka. Siku moja walipotazama namna wanyama wa misitu mingine walivyoishi, umunsi umwe zitegereje uburyo inyamaswa zo mu yandi mashyamba zibayeho, walidhani kuwa wanyama hao walikuwa na furaha zaidi kuliko wao. Zitekereza yuko izo nyamaswa zo muri amashyamba zibayeho neza kuzirusha, kwa sababu wanyama wa msitu mingine walikuwa na mfalme, kubera ko inyamaswa zo mu yandi mashyamba zari zifite umwami. Walisema, ziravuga, jameni, acheni tujichagulie mfalme kama wanyama wa misitu mingine. Bavandimwe nimureke twitorera umwami nk'izindi nyamaswa zo mu yandi mashyamba. Siku ya kuchagua mfalme ilifika. Walikutania kwa Bwana Mungu, wote walikuwa mahali huko. Ngo umunsi wo gutora umwami uragera, bahurira kwa Bwana Kinyogote. Hanyuma zose izo nyamaswa zari zihari: simba, tembo, chui, simba intare, tembo, inzovu, chui, ingwe, twiga, agasumbashyamba, sungura, bakame, nguchiro, fisi, nyoka. Nguchiro twabonye ko mu Kinyarwanda ko gasimba ntabwo nakabonye, bakaze yakatubwira. Nagasimba karya kinjyanyama, ariko mu Rwanda nta nakabamo. Fisi ni fisi, mpyisi, nyoka, inzoka, ndege, inyoni, samaki n'amafi. Wagombea uchaguzi walikuwa watatu tu. Abakandida bagomba gutorwa bari batatu gusa: tembo, simba na sungura, inzovu, intare na bakame. Kabla ya uchaguzi, mbele ya matora, kila mmoja alijaribu kuomba kula, huku akijaribu kuwashawishi wanyama wengine kuhusu namna anavyofaa kuchaguliwa kuwa mfalme kuliko wagombea wengine. Ngo buri nyamaswa mbere y'amatora yagerageje kwivuga ibigwi, ivuga ukuntu yo ari bikwiriye kuba yatorwa kurusha izindi. Kila mgombea alijinadi kuwa yeye ana tabia nzuri zaidi kuliko washindani wengine. Ngo buri mukandida yagerageje kwerekana yuko afite imico myiza kurusha abandi bakandida bagenzi be. Ilipofika zamu ya tembo kusema, hagezweho inzovu kuvuga, alifungua mdomo lake na kusema,
hanyuma ifungura umunwa iravuga, msituni hapa na misitu mingine yote hakuna mnyama aliyekuwa na nguvu kama mimi. Ngo hano muri iri shyamba no mu yandi mashyamba nta nyamaswa ifite imbaraga nkanjye. Nikichaguliwa kuwa mfalme wenu, nowe kuba umwami wanyu, nitalinda usalama wenu, nzarinda umutekano wanyu, mabibi zenu na watoto wenu, abagore banyu n'abana banyu. Hakutakuwa na mnyama kutoka msitu mingine atakayewashambulia. Ngo nta nyamaswa zaturuka muri indi shyamba izabarwanya. Hata binadamu hataingia hapa tena. Nta n'umuntu uzongera kwinjira ahangaha. Ubwo ni ukubera ko abantu bahiga inyamaswa. Papo hapo akateuliwa kuwa mfalme wa wanyama wote msituni humo. Aho ngaho niho yahise atorerwa kuba umwami w'iryo shyamba. Siku chache baadaye, nyuma y'iminsi mike, mfalme tembo aliita mkutano wa wanyama wote. Umwami nzovu ahamagaza inama y'inyamaswa zose. Wote waliitikia wito, zose zitabira ubutumire, wakafika mbele ya mfalme, hanyuma zijya imbere y'umwami. Hapo mfalme tembo alisema, ngaho umwami aravuga, tegeni masikio nyote kwa sababu jambo ninalotaka kuzungumzia ni zito na litaathiri kila mmoja wenu wakati wote. Ngo nimutega amatwi ijambo ngiye kuvuga kuko ni ijambo riremereye kandi rifitiye inyungu buri wese, umwe muri mwese. Ngo ziteza amatwi. Kazi ya kulinda usalama wenu ni kazi ngumu sana na inalazimisha kula chakula kizuri kila siku. Ngakazi ko kubarindira umutekano na akazi gakomeye cyane, binsaba kurya neza buri gihe. Mimi sitaendelea kula nyasi kuanzia leo. Nje sinzongera kurya ibyatsi guhera uyu munsi. Hivyo inamaanisha kwamba kila siku ninahitaji wanyama watakao niletea chakula ili nile vizuri. Ngibyo bishatse kusobanura yuko hakenewe ko inyamaswa zirayazinzanira ibiryo kugira ngo nje neza. Siku iliyofuata, Musa akurikiyeho, Bwana Ngiri alitayarisha chakula. Ngiri ategura ibyo kurya. Siku nyingine, Musa akurikiyeho Nguchilo akakiandaa chakula kizuri. Hanyuma na Nguchilo ategura ibyo kurya. Mambo aliendelea namna hiyo mpaka wanyama wote majike na kwa madume walipomaliza zamu zao. Byakomeje uko nguko inyamaswa yaba ingore n'ingabo zose zirangiza mu inshuro yazo. Ubwo no kuvuga zarasimburanwaga. Ilipofika zamu ya sungura, hagezweho igihe cya Bakame kutayarisha chakula hicho kugira ngo ategure ibyo biryo. Sungura alikimbia haraka kwa mfalme tembo kumuuliza swali moja. Hanyuma Bakame yirukanyira ku mwami nzovu kumubaza ikibazo kimwe. Alipofika hapo agezeyo, mfalme tembo ndiye alikuwa wa kwanza kumuuliza sungura. Ni umwami nzovu niwe wabaye wa mbere kumubaza. Kubaza sungura, wewe raia mbaya anayedharau mfalme, mbona hujaleta chakula? Wowe muturage mubi usuzugura umwami, kwa mbona utazanye ibiryo? Unataka nife leo? Ushaka ngo mpfe uyu munsi? Ama unataka wewe mwenyewe uwe chakula changu sasa hivi? Cyangwa urashaka kugira ngo wowe ubwawe ari wowe ngira ibiryo byanjye uyu akakanya? Sungura aliogopa sana na kuanza kutetemeka, lakini alijaribu kumuuliza mfalme swali moja lilobadilisha mambo msituni hapo. Bakame atangira gutitira, ariko agerageza kubaza ikibazo cyahinduye ibintu aho ngaho mu ishyamba. Kuna wafalme wangapi msituni humu? Hari abami bangaye muri iri shyamba? Sijui ni yupi atakaye kuwa ataletewa chakula kila siku kati yenu wawili. Sungura akasema,
Bakame aravuga ati sinzi ngo nuwuhe mwami uzayuzanirwa ibiryo buri gihe hagati yanyu babiri. Mfalme Tembo kwa kusikia hayo ghafla alifoka na kumuuliza Bwana Sungura. Hanyuma umwami Nzovu acyumva icyo kibazo ararakara, hanyuma abaza Bakame. Nani huyo mwende wazimu anayejidai kuwa mfarume hapa? Ni ndio musazi wibeshya yuko yaba umwami ahangaha? Twende kukanionyeshe haraka nikamfundishe somo moja ambalo hatalisahau maishani mwake. Tugende umunyereke vuba, hanyuma mwigishe somo ryatazibagirwa mu buzima bwe. Sungura alimuelekeza wakatembea kwa haraka sana kama kilomita 3 mpaka walipofika kwenye mto wenye kina kirefu. Ngo Sungura Bakame aramuherekeza, baragenda nka kilometero 3 bagera ku mugezi munini. Sungura alimuonyesha Mfalme Tembo kwa kutumia kidole. Tazama pale majini. Bakame yereka Inzovu akoresheje intoki ngo reba hariya mu mazi. Mfalme huyu anajificha ndani ya maji. Uwo mwami yihishe muri ari ya mazi. Nenda kaongee naye, genda wogane nawe, lakini ujue kwamba yeye haogopi mnyama yeyote. Alikumenye yuko we atajeti inyamaswa yose. Sasa ndipo Mfalme Tembo alielekea kwenye mto kumtafuta mfalme huyo mwingine. Ngaho niho Inzovu yahise yinjira muri amazi kujya gushaka uwo mwami wundi. Kwa kutazama ndani ya maji, yitegereje mu mazi mo hagati, aliona tembo wa kiume mnono kama yeye na kumwambia. Ngayabonyemo inzovu nini y'ikigabo, ngo hanyuma arayibwira. Imeze nka yayo inzovu nyine, ariko yo y'ikigabo. Wela ria mbaya sana, mjinga na mshenzi, toka hapo unikuonyeshe mfarume nani kati yetu. Ngo we muturage mubi, umushenzi, ngo vayo hano hanyuma nkwereke umwami hagati yacu. Ghafla Mfalme Tembo alijitupa ndani ya moto ili apigane na mfarume huyo. Muri ukanya umwami Nzovu aba yijugunye mu mazi kujya ngo ajye kurwana n'uwo mwami. Alianza kupiga kelele kuomba msaada, atangira gutera induru asaba ubufasha. Mungu we, nisaidie jameni, nisaidie, maana we, mumfashe bavandimwe, mumfashe. Papo hapo Sungura alishikwa na huruma sana, na mara moja akaanza kupiga kelele kuomba kwa wanyama wenzake kuja kumuokoa mfalme wao. Ngaho Bakame yafashwe n'impuhwe, hanyuma atangira guhamagara izindi nyamaswa kuza kugira ngo zirokore cyangwa zifashe umwami wazo zimurokore. Hivyo basi karibu nao kulikuwa na wanyama wenye nguvu kama vile simba, vifaru, nyati na wengine wengi. Walikuja wakaogelea majini na kumuokoa mfalme wao. Ngaho hafi ngo hariho inyamaswa zifite imbaraga nk'intare, nk'intare, nkaza zirya zifite ni imbogo. Noneho ngo zirahagera kugira ngo zijya mu mazi zijya kurokora umwami wazo. Baada ya tukio hilo, tembo alihudhumiwa kwa wiki 3 akapona. Ngo nyuma y'icyo gikorwa umwami Tembo yahitaweho nk'ibyumweru 3 arakira. Siku 3 baadaye, miezi 3 ishize, Sungura alimusogelea mfalme wao na kuanza kumuelezea sababu iliyomufanya mudanganye mpaka ajitose majini. Ngo yegereye umwami amubwira icyatumye anamubeshya ngo kuburyo bituma anajya no koga mu mazi.
Mfalme wao alijutia kosa lake la kuwanyonya wenzake na kula mali zao, mpaka akaamua kuwaita wanyama wote ila waombe msamaha. Ngo umwami yahise atangira kwicuza, hanyuma yicuza icyatumye anyunyuza bagenzi be abasaba kujya arya ibiryo, ndetse afata n'umwanzuro kujya arya ibiryo byabo. Hanyuma ahita afata umwanzuro wo kuhamagaza izo nyamaswa kugira ngo azisabe imbabazi. Wanyama walipofika walifurahia kwamba mfalme wao ameweza kukiri kosa lake. Ngo izo nyamaswa zaje zahise zishimira yuko umwami wazo yicuje ikosa yakoze. Wao waliamua kumchagua simba awe kiongozi, naye akaahidi kwamba angekomesha tabia zote mbaya na mienendo mingine isiyofaa miongoni mwa wananchi wote. Ngo aho ngaho inyamaswa zahise zitora intare kugira ngo izibere umwami. Hanyuma intare nayo ibizeza yuko itazigera ikora ibintu bibi, cyangwa se ikora imigenzereze mibi yo gukinagaza bagenzi bayo. Aliagiza sheria iwekwe na kila mwananchi aheshimu wengine. Ngo hanyuma ntare ahita kivuga ati hagomba kubahirizwa amategeko, kandi buri munyagihugu akubaha mugenzi we. Tangu siku hiyo, kuva uwo munsi, ndiyo mfalme wa pori na wanyama wote huheshimu uamuzi wake. Kuva uwo munsi niwe mwami w'ishyamba, kandi buri nyamaswa yubaha umwanzuro wayo. Huyu ndiwe mwisho wa hadithi. Iyi niyo mpera y'umugani. Sasa mwiziki muri iyi hadithi turakomeje, no muri comment turashyiramo ayo magambo mashya. Gusa wenda ko tutatangiranye amasomo, nabibutse yuko hari amasomo n'ubundi twagiye twiga kuri uyu muyoboro wacu twigisha. Ubu tugejeje mu masomo arenga 30. Mwakomeza rero mukajya muyasoma mugasubira n'inyuma, hanyuma turi kumwe. Ahangaha ariko mbibutsa ko havuzwemo amagambo nka zamani bivuga kera, wanyama ni inyamaswa, msituni ni mwishyamba, mke umugore, watoto abana, mfalme umwami, kiongozi umuyobozi, furaha ibyishimo, kuchagua guhitamo. Tukaza nk'inyamaswa nka simba, intare, tembo, inzovu, chui, ingwe, twiga, agasumbashyamba, fisi, impyisi, nyoka, inzoka, ndege, inyoni, samake, ifi, samaki, sungura, bakame, wagombea, wakandida, usalama, umutekano, uamuzi, umwanzuro, msamaha, imbabazi. Ubwo aya magambo turayandika no muri comment, hanyuma tubifuriza gukomeza kugubwa neza. Nawashukuru sana. Muwibuke gukora subscribe. Niba udukurikira utarakora subscribe, nyamuneka wayikora, kuko uyu mwaka dufite amasomo menshi, kandi amasomo yacu wajya uhita uyabona igihe tuyashyizeho. Ndabashimiye, murakarama. Mungu awalinde. Kwaheri, tutaendelea siku ijayo.